So hello pepsong jotono sarik kaham joto chiniti prasa rubber tappers te viewers rongno tini 9 tarik sai mas 2025 ni salmario haino hai Government of India rubber board ni fasing tui haino hai notice update rajaka ngejeng obno tewaisa cheri nalena ni bagai tui fajak video ngejeng tabuk saimala nai latest rubber domestic price in Agartala wo as on date to busuk jora tui cholui tong porongno srai ke saimala ni bagai tui fajak video songke bayap song belai no khadu changnai kok Agartala ni domestic price Delhi no uram dam komi mani mangfli nujak tongo tabuk bo an season jora wo rubber butui gurui jora wo dam bari nano kare ulta se Delhi price down mani mangfli srai nujak tongo tamni karonai obo hai engka obo kebo saimia chini lukurongni sungmung kotor obono songke bayap song tini sukjoratui bobo thayo busuk joratui highest price market local price highest busuk joratui rejagui paijagui tong bo kami o bo thayo paijagui tong oborong no kisa comment norongni lukurongni comment no kisa porinai laigrana chini taku khoroksa comment khaika chitra mohan deborma mungoi edc hafango rubber factory kholongnani nangkha fathar haste ni company by koksalai tiprasa area o rubber factory khaijak yasak rubber ni dam thik moto tiprasa rok manglak ni bo comment khaika au nini wansongo bo kahamno tahu haikono chini di edc area o to kaisa ko tongo arke nogor hai obo edc area o no khojako fia obo jotono under the ruling government ni bini under ni thaniyo se borok samung khayo ambagai no borok ni icha khai no borok dam komuriwo eba dam bariwo fe yang khumblong area rajak chini tiprasa area o hangke to khaima hangke to kaham kongno khoroksa chini taku comment khaika result deborma hnai bosao latex hangke bahaike drc hisab khlainani kisa phunuk di ang saimano muchungo dara bo comment khayo au latex norok drc check khainani gangke kaisa tin ni butting no abono kaisa bati chikon sawo narok di 100 gram khai sui nargui aro acid wina gologoi salsani pore abono feredina sidai keno feredai frandi aboni yagulo frani jat kran sufru apuru suinadi je 100 gram ni bisingo je akran gram tormani abono percentage romjago drc atikeno suwo tai khoroksa chini takhuk profit tiprasa ni bo hejamara bazaro 155 to 160 se engthangka wana khate damda bari no ni sagadi ni bosao au 155 to 160 kangke betlai no kom te kisa dam ke phalen bagi chai to ditapuk dam da bar no bari au to ke bo saimia sudu rubber boot ni borok se saimane borok bahike update no au to saimia tai chini taku khoroksa comment khaika nandiram tripura mungoi santir bazaro bai horawo rubber sheet drying kangke 160 taka se choli dong ni bosao 160 kangke average bed price mane ta kisa norok next time ta kisa dam ke phalan bagi chai tokdi tamni himale asu kom khai chini kosto no asu kosto ni no asu dam kom bai phali chumpu chogya norok ta kisa dam khainan bagi chai tokdi tamni himale yang Agartala domestic market ro komu huni phano asu otirok to ke komia koyek taka se komiwo oborok no kisa borok no saitna rodi norok phalpru chini taku khoroksa aichu group ni mungoi bo comment khaika faidi chung joto tiprasa rubber kai rang ajinai rok committee khailayana minimum rubber price kg 200 ngya khe phalya nei kok ek nangna nangnai ni bo comment khaye au haifano joto ni family wo problem phayo obo crisis rang ngi thangwa afuma phalo abo kunu kebo phalya ni toni maya songke tekese nailena khoroksa chini takhuk sopon debrama mungui bo comment khaika mandai area wo dry lot sheet per kg 170 rupees dry scrap gangke per kg 115 taka ni bosao gangke mandai area ni je rubber red gangke motamuti average good price no category no khopjago taksuk jora tingangke tai khoroksa taku comment khaika krishna jamatia mungui bosao main dealer rok lab khayo ni sawo au dealer rok bo motamuti no lab khayo tamni male borok bo invest khaimani je obo kisa misa carrying khorsa te tax rong no rong kisa borok bo profit khayo ambagi no haifano baksa dealer rok bai te kisa dealer ni price different ngo te khoroksa chini taku biku deborma mungui bo comment khaika bisranggonj latia sorawo rs s5 gangke 150 rupees choli tong ni bosawo taku ni no bo komo tai kisa next time 160 to 165 phalen bagi chai tokdi te chini taku khoroksa comment khaika porimol mahadoi nei bosao karam sorawo hingke
seat hingangke 150 scrap hingangke 112 taka ni bosao au motamuti average good price no scrap hingangke phia norongni seat hingangke kisa komikha tei kisa kobangkhe phalan bagui chaitodi next time takuk khorongni takuk comment khaikha TGG ni sijak omo mung sijak obo saimalia omo wansarongni chalse palkhe salai di ni bosao wansarongni chal dang kha obo to saimaya phia raborpurni phasingtei osuk jora tino obo update rejak mani bisingtui no obo saklai jago khoroksa bosao broja gopal mora singni bosao tarif Donald Trump kobor choli thangka pukni bosao Donald Trump bai chini rabarpurni price kunu tamu connection tong tamu link tong obo to saimaya bo tangui obake comment khai obang buji malia tai khoroksa takuk kok thansa news ni sijak bo comment khai jompui jola o 150 rupees se choli tongoni sawo 150 rupees ngakhe deadline no kom every poor price khop jago obo tai kisa bangkhe phalan bagi chaitodi takuk next time komse kom 160 tai chin takuk khoroksa comment khai ke mohon mall som mungoi bo sawo odoipuro 182 rupees per kg choli tongoni sawo good price average good price no khop jagai tongo obosoi khaino phali tongni next time bo takuk chini takuk khoroksa sahadev riang mungoi bo comment khai gongati sawo 175 rupees per kg choli tongoni sawo au motamuti average good price no category no khop jago next time bo tai kisa dam ke phali da bana chai tobi takuk khoroksa chini takuk comment khai Prosenji Deborma mungoi bo sawo patal koina no sungui nai diba ni sawo bo patal koina age bo TRPC ni chairman tongman haifan bo sawo goi rujaka bo kuno oroni responsibility kuno daikto korikha tai khoroksa takuk comment khai Alok Kumar riang mungoi bo sawo amba sawo 185 rupees seat ni sawo au 185 rupees ngke average good price no khop jago takuk ngke obono last comment jong pol lasinai tamni mala video table logoi thanai ngke phadi jong tabu busuk jora tei tini ni price o komikha eba bari kod kobikha omorona jong tabu srai ke norbai jong phadi jong tabu RSS4 te RSS5 ni rubber sheet ni price no direct jong cheri nale siwano as on date 9 tarik chai mas 2025 ni Agartala ni domestic update hingke RSS4 ni price hingke 18900 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 198 rupees per kg 189 taka wase phirogui tewaisa sokhaisiwo RSS4 ni seat ni price hingke tamni asuk dawor nungkha daily no uram dawor nungi tongo Agartala ni domestic market RSS5 ni price ngangke 18600 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 186 rupees per kg 186 taka wase usloi tewaisa phirogui faisio RSS5 ni seat ni price bo babsong norongni local market do tinisuk jora tei busuk jora ruoi highest price rajagoi rubber pajagi tong kisa comment ke sadi local market price by domestic market price kisa phelai mo ungui mano tamni male depends upon jaga busuk hachal tei area o naiye tei borongni bepari no naisigoi dam kisa phelai mo ungui mano songke bayap song kuno khathina kari jeng rubber tapers ro buskango tebo red barenai abo jeng khatia karoi no rai tongdi gangke jeng samung khai tongdi delhi no tamni male jeng obo simi no chini option jeng thangai thanani ambagi jeng samung yakari meya jeng samung khai no thangna nango jotono no hambai